Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ang hapo arap saw kenta. Hadien maka Sorkar Jylla kala penmi eka hukum. Baro ki Dukan ki badan hakanong ba Shillong. Baro kawai kila kangker dep lun hakapor nyaw baje janmin. Ka kenhun lum kubor jangka Batesi TV haka jingjurem lalap baki Dukan kila bud Ryntih ya kena jing betha jangka Sorkar Jylla bat om tangkata la sakhiru baki nongdie office kila mi kloilan na ki office rekam. Hadien maka Sorkar Jylla kala penmi ya ke hukum ban penkut no ya ke portrait office tang haduk ke por South Teng Janmin. Expert. Okay, ni. Buat lagi. Adalah dia kilo di depan, ibarat saya perlu hadir dan Nongdie kepada Dukan dan dia yang berangkat. After 7 p.m., they will be paralyzed by the administration accordingly. Dia masih tight. Wah. Bonjour. Stand yang itu.